افتتاح رسمی سرحد دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان واقع در شهر اسفرای ولایت سوخت و ناحیه بودکانت ولایت بودکانت از جمله رویدادهایی است که باعث رخبلندی و خوشحالی خلق‌های تاجیک و قرقیز گردید و این پدیده نیک در رشد و گسترش مناسبت‌های دوجانبه نقش مهم و کلیدی داشته در صحیفه‌های تاریخ نوین دولتداری دو کشور به هم دوست و همسایه ابداً با حرف‌های زرین ثبت خواهد شد. روزی فرح و شادی جانب همدیگر باز نمودن آغوش دوستی در عرفه جشن جهانی نوروز عالم افروز در سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان. این رویداد مهم تاریخی که در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جمهوری قرقیزستان به وقوع پیوست به رشد و گسترش منبع مناسبت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دو دولت همسایه زمینه واقعی می‌گذارد. شهروندان هر دو کشور با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات، تشبس‌های نیک و سازنده و عملکرد دوراندیشانه سیاسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدیر جعفروف به وقوع آمدن رویداد تاریخی افتتاح رسمی گذرگاه سرحدی را به همدیگر تبریک و مبارکباد می‌گفتند. امروز ما دوستای خدامایه از طرف دولت قرقیزستان دیده باز خرسند شدیم برای آنکه خلق ما از قدیم الایام دوستیگری داشتند با یکدیگر رفت و آمد میکردند. همه انعنه‌های ملی قطعی یک جایه جشن میگرفتند. رفت و آمد بسیاری داشتیم. شرافت انهمی سیاست امروزه دولت صاحب استقلال کشوری عزیزمان این دوستی ها باز برقرار شدند. ما دوستای دیرینه خود را باز امروز علاقه دیدیم. خرسندی آنها هم کنار ندارد. البته این صلح فیض و برکتش زیاد است. صلح فیض و برکتش به تمام مردم هم تاجیکستان و هم قرقیزستان البته میرسد. السلام علیکم حرمت قرقیز ادم تاجیک ادم. من پیشتر در تاجیکستان زندگی میکردم. چند سال است که در قرقیزستان عمر به سر میبرم. من امروز بسیار خرسندم که سرحد باز گشوده شد و ما امکان پیدا کردیم که به دیدار همدیگر برسیم. من از دیدار دوستان تاجیک خیلی و خیلی شادم. گمان میکنم که مناسبت‌های ما در آینده باز هم رواج خواهند یافت. من از فرصت بسیار مناسب استفاده برده با سروران دو دولت همسایه اظهار سپاس میکنم. با آنها برای کار خواهانم. در تنتنه‌های افتتاح رسمی سرحدی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان برابر رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های همسرحدی هر دو کشور همچنین از هر دو جانب هزارها نفر ساکنان جمع آمدند که پیک از خرسندی و استواری دوستی و برادری داشت. تاکید گردید که دوستی سرحد ندارد و اظهار امید کرده شد که در آینده بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان مناسبت‌ها در همه سمت و ساحه‌ها از این هم بیشتر رواج و رونق تازه می‌یابند. ساکنان شهر و ناحیه‌های نزدیک سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان این رویداد فرحبخش و تاریخی را دیر باز انتظار بودند. دوستی این یک نعمتی بی‌بهاست و همین صلح و آرامی دوستی هست که کشورها ترقی میکنند، آباد میگردند، مردم آسایشته زندگانی میکنند و در همه خاندان توی و سر به نظر میرسد و این را سروران دو دولت درک نموده. امروز در ضمیر هر یک مردمی دوست و همسرحد یک تخمی دوستی و برادری را کاشتند که این باعث سربلندی و خرسندی هر یکی ما است و امروز مرزها گشوده می شوند. مردم خرسند است. امروز در فضای تنتنوی
мардум хурсандӣ мекунанд ва ин як неъмати бебаҳое аст ки мардум муштоқ буданд. барои мо сокинони назди марзӣ имрӯз як рӯзи хотирмон аст. мо боз имкон ёфтем ки ба дидори ҳам бирасем. сарҳади давлатӣ кушода шуд. ин бо сиёсати бобарори президентҳои ду кишвар тоҷикистону қирғизистон амалӣ гардид. мо минбаъд рафту омад мекунем ва дӯстиро поянда нигоҳ медорем. ифтитоҳи расмии сарҳади давлатӣ рафтуомади шаҳрвандони ҳарду ҷумҳуриро ба таври назаррас осон менамояд ва дар натиҷа барои наздикшавӣ ва якдигарфаҳмӣ хизмат хоҳад кард. дар маҷмӯъ он барои рушду минбаъдаи муносибатҳои тоҷикистону қирғизистон шароити мусоид фароҳам меорад. шаҳрвандони тоҷикистону қирғизистон кушода шудани сарҳадро рӯйдоди тарихӣ унвон мекунанд ва мегӯянд ин таҳаввулот ки бо иродаи сиёсии сарони ду давлат ба амал омад пеш аз ҳама ба манфиати ҳарду кишвар мебошад. زنده بادا شهرتی همسایگی زنده بادا شهرتی همسایگی کم بادا دولتی همسایگی کم بادا دولتی همسایگی زنده بادا شهرتی همسایگی زنده بادا دولتی همسایگی واقعا هم наврӯз рамзи покӣ, рамзи озодагӣ, рамзи меҳру муҳаббат аст. имрӯз мардумони кишварҳои тоҷикистону қирғизистон бисёр ҳам хушбахт ва сарфароз аз он ҳастанд ки сарҳад байни ин ду давлат кушода гашт. аз пештар мардуми тоҷику қирғиз бо ҳам робитаи дӯстӣ доштанд, робитаи хешутаборӣ доштанд ва имрӯз аз кушодашавии сарҳад онҳо хеле хушбахт ва сарфароз ҳастанд ва онҳо минбаъд метавонанд робитаи хешро бо ҳамдигар бо як меҳру муҳаббат ва самимият идома диҳанд. ин албатта аз сиёсати сулҳпарваронаву хиратмандонаи сарони ду давлат шабоҳат медиҳад. маҳз дар иди наврӯзи байналмилал кушода шудани сарҳад бисёр ҳам фоли нек аст. гувоҳӣ аз он медиҳад ки байни ин ду миллат меҳру муҳаббат, хешутабориву дӯстӣ то абад поянда мегардад. боз шудани сарҳадҳои байни ду давлат аз сиёсати хиратмандонаи сарони ҳарду давлат пеш аз ҳама ташаббуси наҷиби пешвои миллатамон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва сарвари давлати дӯсту ҳамсояи мо қирғизистон ба вуқӯъ пайваст. мо итминон дорем ки ин лаҳзаҳое ки имрӯз оғоз шуд анҷом ҳеҷ гоҳ анҷом намепазирад ва дӯстию ҳамсоядории нек то абад байни мо ҷовидон мемонад. ин рӯйдоди муҳим ки дар арафаи ҷашни байналмилалии наврӯз ба амал омад дар гузаргоҳи сарҳади давлатии ҷумҳурии тоҷикистон гулистони шаҳри Исфара ва ҳам дар гузаргоҳи сарҳади давлатии ҷумҳурии қирғизистон қизилбели ноҳияи Ботканд намоиши молу маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ва барномаҳои мукаммали консертӣ дар сатҳи баланд баргузор гардид. намояндагони ҳарду давлат аз намоишгоҳ боздид намуда вобаста ба таҳкими минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат, иқтисод, сармоягузорӣ, молия, нақлиёт ва транзит, кишоварзӣ, обу энергетика, гумрук, сайёҳӣ, маориф, илм, тандурустӣ ва фарҳанг табодули афкор сурат гирифт. ба муносибати ифтитоҳи расмии сарҳади давлатии байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон ва ҷашни байналмилалии наврӯз сокинони 12 ҷамоати шаҳраку деҳоти Исфара бо оростани хони идона ба намоиш гузоштани таомҳои миллӣ, пешкаш кардани дастранҷи ҳунармандони чирадаст ва ташкили бозиҳои варзишӣ ин маконро ба базмгоҳи ҳақиқӣ табдил доданд. ҳама шоду хурсанд. таъкид гардид ки муносибатҳои дӯстии мардумони мо аз қаъри таърих реша мегирад ва он бояд бо талошу ташаббусҳои муштараки халқҳо то абад поянда бимонад. ин лаҳзаҳоро мо мардуми назди сарҳадӣ дер боз интизор будем, зеро мардуми қирғизу тоҷик ҳамсоягии неку самимона доштанд. чорабинии имрӯза моро водор месозад ки занҷираи бародарию баробариро бо муҳаббату садоқат ба ҳамдигар ба давлату миллат боз ҳам мустаҳкамтар намоем. We are very happy because the Navruz Day is coming. Сегодня в наши двери пришел праздник Навруз. Я, как международный учитель, приглашаю всех туристов, всех учителей в прекрасную страну Таджикистан.
Навруз приходит один раз в году, и он всегда останется в нашей памяти. Я очень сильно благодарен президенту Республики Таджикистан за тот труд, который он сделал, за открытие границ и мира и национального единства в прекраснейшей Республике Таджикистан. аҳли фарҳангу санъати тоҷикистону қирғизистон барномаи бошукӯҳу пурмуҳтавои фарогири муштаракоти таърихиву фарҳангии анъанаҳои деринаи ҳусни ҳамҷаворӣ ва равобити негро дар барномаҳои худ ба таври шоиста тараннум ва пешниҳоди иштирокдорони чорабинӣ карданд. барномаҳои рангини консертӣ дар ҳарду ҷониб хеле дилписанду фараҳбахш доир гардид ва шаҳрвандони тоҷикистону қирғизистон ки дар маросими кушодашавии расмии сарҳади давлатӣ иштирок доштанд ба ҳунару истеъдоди аҳли фарҳангу санъат баҳои баланд доданд.